division tier 2 te in the vine che bai le ve kole tum kar chung long klar district ti tlang lang sa zo te ilo tier rong u LAR we ten so kar na na lung oi lo na an nei chu tiam chin nam lo in ti to ani rule ko le bung tlang sa power line in fia ani we line mo pur tu shem an put ISBL sang ni le som ni pani kelmeka LADC team in final and loot I think to Bodolen Territorial Council net final lang khelang nitum o lai cha zir tir tu tan orientation training buat sai ani Matthew Salal din puya kania tuna chanchin kim changso kin LAR we ten sarkar karna na lung oilo nan nei chu tiam chinam la vinti top ani Longklai Auto Rickshaw Owners Association in Longklai ko puita na auto rickshaw permit sarkar na pek chua du lo na le su tur sarkar karna na October ni som patni atanga picketing an nei chu thotan ni khan sarkar lam thu nei tu tenen in rem na an nei nuin tiam chinam la vin an ti to LAR we le sarkar ai otin piak na tanga in rem na an nei zinga tur tanga kum ngo chu ngo ta permit pe chuak to lo tur te permit pek chua ani do ni na concern department in zir chiana nei ma sa to tur te dan dikta ka permit thi deal ani to nan le pek ani to nan te permit pek chua thar zinga dan kala mu no mani chuan chungpi te permit chu cancel tur malak le permit zuar nom chuan cancel tur te in rem na hi an nei ani LAR we shoi tu de chuan sarkar ne in rem na chi rang rang an nei te hi chakta ka bo zu ya malak ani tur thu soin sarkar malak na tur te po chu langa bo zu zelan tum thu an soi ani LAR we nok tu barni som pali press statement an ti chuan tarlan danin tundin huna long tlai ko pui hen to stan pali o meka stan pali ata hian to som nga le pakua an ding theya ni khata to service season ni som nga vel nam thule auto service zan ni ve listan changlo service lo an ni thu an soya engzing haina session member ne lo tam tak anam thu an soi bok ani sarkar na ta permit the pe chok le ni chuan tunayan long tlai ko pui chung traffic aboi pha thei thu an thu chua hian antar lang bok ani State Transport Authority chon October ni som khan Longklai district tan auto permit som srei le pali pe chuakin engzinga somli le pahni Longklai khapui chung atana apek chua ani Interim DC constituency LADC Golden Jubilee Volleyball Tournament khelzo ani Interim DC constituency LADC Golden Jubilee Volleyball Tournament October ni som le pasari atanga mini sports complex electric venga kheltran chu October ni som ni le pahni zir tom ni khana mor bok na nei ni in mi panel na college veng MDC constituency team te champion in me chalama pai thar MDC constituency team 10 champion bok interim DC constituency LADC Golden Jubilee Volleyball Tournament mi patim champion college veng MDC team hian and first match abung tlang south constituency te setum biala nein second match quarter final a ball PS constituency team te setum bial bokat ne lein third match semi final a UC constituency team te setum bial bokat nein final an luta Final end veng pu MDC team te set tum sat ne in champion an neta ani match team champion pai thar MDC constituency team te hian an first match an ba ya second match semi final a council veng MDC team te set tum sat kata ne in final an luta final in college veng MDC team te set tum sat khat bok an in champion an ne bok ani Interim DC constituency LADC Golden Jubilee Volleyball Tournament hi knockout mangin khel ania apum pu LADC huam chung MDC bil som panga antela mi painel na team som talin me chalama team ruk antela apum pu me som pali khelania mi malom chi rang rang sem ani bok rule ko le bungtlang south power line in fia ani wele na mo phur tu sheman phut October ni som le pali sang ni le som ni pani zir tom ne rule kul khuwa electric line chia siam thatur tlang thok zinga mi bungtlang south line kalti dan fel tok lo wa mi pathumin nun nan chan ba ka midang panin liam an to na chuning ani khan power electricity department ho tu te na hunan en fia he chiat na thleng chui cheng turadin member pathum om na departmental inquiry commission member te pue zone nun sang AC lung le puwa ro moya chief electrical inspector le pula sang zola sai lo te chuning ani khan chiat na thlen na mun hi en fia in kotlang shroi tu te an koma PNE department ho tu te hi pula dong lian e Longklai division le thop pui te an troi o mani
ไปทางรูปอวยและจนงานนี้คันทุชัวเสียมินให้ไล่เสียมันนี่ไล่เวลปนวันดูนัดเชิงปัลเทแล้วก็ยิ้มเหล่านี้อันเสียถูเตเปียนี่เขาตูตันเห็นอันเราเช่นต่อชินถูเละอันทุกเช่นชวนไงไปมองหล่อวางวันดูนัดเรียนตักตกตันนี่ถูตาลังเงินก็จะไล่ในบุงตามเศร้าไล่ในเรื่องตัวกัลตีระมุ่งเช่นกตาบันินจอมและมุ่งเช่นกตาไล่ในตักแต่จูอีเปียนี่ดิพาร์ตเมนต์ลงใจดิวิซอนเห็นนักกุมสารในเรื่องสองปริยัติจังคันว่ายังมาสัตอันเช่นต่อถูอันตาลังไปตากรุ๊ปเวลจนวันเดียวนั้นเห็นชันดิกตักเลยมีปุยตาในหิมเหลวตักอิเล็กทริกไลน์กัลตีร์ตัวช่วยเชียงหมกพูดตัวจูพูดตอกเข็มนับเป็นไงตัวเลยอิเล็กทริกไลน์หิมซอกตัวรัสเซียมชัดตัวเรียนมีส่วนสกัดพูดถึงทุกช่วยเฮียนันตาลังอันนี้รูลกอลขวดเชียนนั่นเองไงสันจะรวยเลยบ้าการรูลกอลขวดลังโซ่สกัดจะทิลอมดันช่วยเชียงเชื่อมง่ายเชื่อมวันเดียวนั้นตอกแต่สร้างนั้นตรงนั้นเป็นตัวรันดูถูกทุกช่วยอันเสียมตัวบอกอันนี้ ISPL สามเฮเลสมนิปันเฮเคลเมกาLADC team in final and loot. I think to Budulan Territorial Council then final and Kelang. First inter six Council Football Premier League San Hele Somni Pani Kelmeka. Ninga Ninga Lai Mass Council team led Ma Hasau. Aton Mass Council ten semi final Kelin, Hein Kelai Hun Pa Ngai Netok Nuen, penalty shootout Mangin Chak Zok Zonania. LADC team 2-4-1 Hen Changin final and loot. Government of Budulan Territorial Council Sambo say first inter six Council Football Premier League San Hele Somni Pani Hen LADC team in first match Budulan Territorial Council Chin Neto Pui Nukti Bani Somle Pali Khan Chang Motan Mass Council Nen Kelly 7-0 Nenan Changa October Somle Pariat Khan Garo his Satan Mass District Council Nen Group Nas Number Kelin 5-0 Nen Changin semi-final and Luta semi-final I Hen Demaha South Territorial Council la ka penalty mga Vanda na Changin final and Luta final I Hen Athling tu la group match San Luis Neto Puito Budulan Territorial Council Nen An Kelang First inter six Sadil Council Football Premier League Budulan Territorial Council Sama Kela Hian LADC team hi Vanal Pega coach Johnson H. Loren Puya assistant coach H. L. Tanzama Physio Evram Din Sang Major Ten Shuayen players Somni Le Patnei Anoma Octibani Somni Le Patum Patiani Zankin Athling tu Budulan Territorial Council team then final and Keldon Ani Central Wele Kumpuan Committee Le NH54 Siam na tok tu ten in kom ho na an nei Tholening an Central Wele Kumpuan Committee Le NH54 na thokal pui me kan tok tu company ABCI PMPL ICT Le NHIDCL ho tu ta chuan Central Wele office in kom ho na nei ya hen kom ho na hen kong pui siam na thokal pui me chung chang le malak na tu ra ten rem na an siam ani Hen kom ho ni hi kumpuan chairman le Central Wele Vice President Nibok Pui Abla Ro thanga chuana kai shuaya Central Wele kumpuan committee chuan henga hnuaya talan sang te hi ngai poi mo tu le ti hloting ngei turin kong pui siam na tok tu company ho tu te chunge ni an sia tira henga thian in rem na an nei ani Laram chu National Highway siam me ka hian road widening retaining wall le kalwa siam me ti thayang ber siam tu le Material supply the po at Thayang Ber and ngay to Raniti te 7-1 BRO le ko to encourage retaining wall te hi RCC in Hedlerin Tlak Takasiam Turte Tingala Ting Falling Car Kong Pui Selu Tuk Ava Pui Harsan to Chung Changa Harsan Lien Tamathan Lonam Tingala Ting Falling Car Kong Pui Siam Chatna Tok to Ratite National Highway Road widening retaining wall le Kalva Siam Mek te Chung Central Wele du ang le ngin na nga siam ane lo chuan do da la ni tur thu le thu la ni chuan thu nei to sang sok hne na thlen ni tur thu te an siam ani Central Wele Kumpuan Committee le NH54 kong pui siam na tok tu teng in kong ho na hian thil tu le poi mo sang sang om te an sei ho bok ani ni thum olai cha zer tir tu te tan orientation training buat sai ani ne lai ni kan puan du le ton zara Media School chang tu yam choni thum chu ngo tu lai cha zir tir tu te orientation training hon na hun LADC hola nei aman pui kholem pon ro la tlan zara chuan lai cha zir tir tu ten hun rei tak nuwa orientation training an nei le thei chulo ma ti thu soin kai ni lai fa the hi kan trong han la thiam chung chang ma lak le ma son kan ngai hle ni ati a pathianin namangin min dina chumia wanga district council pon nei kan ne ti hrenangin kan trong hi choi sang zelang u ti in acha Mizoram ADC Pathum Omin kaini lai ti hi kan trong man chung chang folder kan ne hi poi tak zeta ni tin bulchan thatna na la tlai lo wa chu wa zirti tu kal khom te chon zirlai na pangte ta na thei top chua tran la sau sa tu re na cha bok ani eula in pueblon ma chuan education officer middle school point to soina nei training boss ni chalong ma ti thu soya lai chung zir na le ma so na tu rahman ro poi mober cha zirtir tu te an ni ati bok
he ni thum mo in zir tin hun hon na hi pt zasung lai assistant lai cha propagation officer chong kai ruain training ko ani chan la tul dang te soina anaya training ldc nu lai cha wing bo sai nen mi som thum le pasari ten training hian na ya resource person atan pu ls ram ding lian ale pu salai el nim te man anne Pangzirlai Post of Headquarters Longtlai Fresh Selcom Facilitation Program man ane Pangzirlai Post of Headquarters Longtlai chuan rinni kan Fresh Selcom Felicitation Program LDC ho Longtlai an manga ehuni puje bi van hoi duty member social welfare department LDC changtu chuang kholian ni na man pui kholian puje bi van hoi social welfare department changtu yem chuan avoin nam sang sang trong sang sang nei kan kal kho mani ma sela kan omna kan ram kan nam tang rinom takin thokila kan ni nei za pui lo ila thei top ichwa zelang utin zelai kal khom ta chu song ane heuna khwa zom pu Thomas Rosan zo la general secretary LSA general headquarters chuan ram le nam ta na rong bo tur hian ti tur kan nei thewa trainkat officer an nia trainkat politician ni ram rong an bola ke ni zelai tian kan zelai rinom takin zirila chu kan rong bol ve na pakhat ani atia kan theina zon thewa thei top ichwa zelang u atibok Zelal Minglo present Pangzirlai Pol General Headquarters point to Soina Nain, Zirlai Chun Nam Future and Nitule, and Zirlai take top to Zel to Rina Tabok, and Pangzirlai Post of Headquarters Long Clive Boss Yahunman Nahian, Zirlai to try HSLC Le Chung Lama, first division Le Chung Lama past 30, Misom Le Parutana Choi Moina Lanania, Heaven LSA General Headquarters Vice President Le Top Lieutenant Man Puibok, and Medical Reports District Hospital Long Clive. District Hospital atum kar chung kan OPD in NT zong zong mi zatum somli an nia dam lawet mi somli le pali o min hing sing som hina pang an nia naw sen panga anom bok tungkar chung kan emergency district hospital pantum mi somriat pasari an om ani laboratory te song song ti za zan ni som tum pakhat ultrasound ti za som ni patum le x-ray ti za som ruk pasari le endoscopy ti za ni pasari an oma dam law zai tum thum nei yen zai te naw vek an ni tungkar chung in district hospital na pian som pani omin mithi pathum an nei ani Christian Hospital atum kar chung kan OPD in tir zong song mi som pole pali an nia dam lo mi som pasari omin heng zinga pathumina pang nein dam doina changa chuate mi som ni le panga an nia tum kar chung in emergency a Christian Hospital pantu mi som ni le pali anom bok ani laboratory te song song ti za som tum x-ray ti za som ni le panga ECG insat pathum an nia mi panga ne na vaccine pe kan nei bok Tungkar chung Christian Hospital operation tum luk nei ni in zai te nau tum thum le zai pui tum thum an naya nau piang pathum omin mithi pakhat an naya chanchin bo sai lai thlengin kabin ruak an nei lo ani LCMC and Hospital atum kar chung kan OPD in tir zong zong mi za som ko le panga an nia dam lo mi som thum le pasari omin heng sing som hin au pang an ni kezol te kes som sari le panga nen tungkar chung kan emergency hospital pan tu mi som ni le pasari anom bok Laboratory te song ti za zanga som sari le pasari ultrasound en za mi som ruk pariat omin endoscopy ti za som ni le pari x-ray ti za som ruk panga le ECG en za som ni noma ha en ti mi som ni le panga omin mi pakhat dialysis ti omin mi pali hna vaccine pe kan nei bok tungkar chung in LCMC and hospital operation tum som le pariat nei nei en zai pui tum thum le zai te na tum som le panga an ya na piang pathum min mi thi pakhat an ya chanchin bo sai lai thengin kabin ruak an nei lo ani LPG report MS Kuma Gas Agency tungkar chungin MS Kuma Gas Agency erong bona gas bus sang khas thum som nga lo thlengin commercial gas lo thleng tharom lo thum ai tu bo sai lai thing council veng le college veng erong bona ke sem zo nein lo thleng le tur be sei eu si veng le chon huwa ta sem tur ani yang tundin huna erong bona gas bur ka cheng sang khas ni le som panga ne ya commercial gas bur khat cheng sang ni zali le som thum ani Kati zong ka tungkar chu long tlai de se ka te tlang lang sa zuar kan ti ro thei te chu ani